kogi politician leader have that politician have that kogi minglera ba kogi politician am khangna phongdor ko wafam ni kogi cherola makhakta hari base kogi manipur sida kogi jahi ani hena kogi normal si lakpa ngamda na kogi lairiba masida kogi ing tapase hanjalakna bagi damakta kogi center lenga na paikhlai ba kogi thabak thoram sing sida yamna kogi support toba masi yamna thagatninga ni habai pot am khak phongdor ba masi kogi phongdor ba se kogi singzame ac gi amle kogi yunam kem chana phongdor pani mana phongdor ba wafam sida kogi lakchaningi ba pote kogi center na kogi steps sing kogi yam lokhalakre mamang da su kogi road sing kogi lairiba national highway sing se hangtopgi matang da kogi free movement le hena bagi matang da su phongdor kre hodna rakre but mapung fan implement tawba ngam khidaba sikhaki wari ni aduga kogi nakal ani ge marakta kogi dialogue tawgi process su yamna hodna rakre but Toriba dialogue processing do kogi mapung fana kogi masida resolution lobangam kibra habisu ngasi boptangam daba ki site tagi habatare madugi puthoraiba points in the mokone yadaba yet panamara morakanda amta mapung fana implement tawgi daba ngaktani but center na locally ba pis hajalakna ba locally ba khongtang singsa kogi mapung fana pangthupangam kiba potse karino habese kogi hangbai haba question angkhang ni thigat pada kogi masida center na locally ba thabak singsida thaganinga ni habese karamba koi area da harak po oidona kozagi oiba opinion da kamai thamini ai madugi matang do adum nawai lengang sem do re khote na dum ngang do na dum punga ngang mane lowe hai dai ko ai mo to di ko kendi hoje dum hangura su kana no ma da bjp politician am na ngasu center na kan na honari dum harakane ai na haini na kai no hai ganda akoi gi my personal opinion na ko ai na kano CSO na hamna te ko akoi gi lebak sida akoi na thagat chaba leader khar lai se animated suspension da thamaga noi masen khana bani na akoi na noi gi na thau je tawbi re ge hara ganda governor ma chief secretary ma tharaga PR thamjala ganda moina tawram badu gi he na center na phana tawrta di praja gi mayam praja gi miyeng da moi le ganda di yade na sidi PR na na phare ai bagi wakhalona ma chat kirwe da aduga masagi moina lengak sem na bohna bada su yam kuina matam jangi se leader lai tabagi khot tabagi di oiram moeba aina khan bada ngasi kugi inbina statement tholei do adu da tribe sing sina masagi ka ni mo maru ina conflict lai ni na luxury ba conflict ne na lauthoi ba adu gumba MLA tara duna moina object tawbani na masagi masing su dabagi problem am lere adu gi ju matakta masagi moi lang thomaga lengak sem ma matam da madugi oiba choba crisis ama sagi moina taliba demand do adu dum ta bi phim da taraka da jaga ma su leire aduna politics se mina khitang na hai gra na ai sumaina ai sumain tham jage ko adu ani su da ai na haining je ngasi ma lenga le ngai da tawbangam da ba lambi semak ba kholak pa ai je kaino lenga le ngai da ising a chobum chawgi adui matung da kaira kai gi ado nagapan gi asigi parenga ma kangjabi gi parenga sima semi atai jaga di asigi kano gi chekon gi lambi gi lenga le ngai di gi sumai le ra bani hoje usi gi lambi chekon lambi se ko adagi adui mamang da kano gi akhoi gi gare ayang bali lambi se adumai num le ra bani adagi singjamai gi akhoi gi kanchipur gi lambi je sing jaw ko ngi problem thoi sing jaw ko ngi drain thumi ado lenga sahi yangai le ko da adu mayam du cover to na mahut na karina adagi town planning na karina magi proper survey na traga mafam jaba jaga da tawdra kanda BJP ki center government jina yam kan honari masi thagani ngai ni haibje akoi thabak suba akoi je thabak suba da khara haitre center na taw da khara phare na haibu mane na ide main tam ninge ko adagi ani suba ai hani je center na asi akoi da ut ka doriba ulai ba mong si kai no hai ganda noi masen khana badagi development propagam gi dabne noi gi BJP gi lairiba phami ba mi sing do moi masen yana da dei ne haibje ma 101% election modi hekla kana ma so ha ka ne ba noi masen nungsinau development pro da yam lai ne na soi ha ka ne bo aduna peace por di peace lai ga di lenga soi la ka ne na hai si ne mo so ba aduna kamai na le ya ga na sa ye akhoi gi hoje ki lai ba position ji da di BJP lenga si ke gumba ma khoi na yana raga na sa gi ma na hai bi di ba akhoi gi akhoi ma da su yam kan ho na ri hai je ku ki in bi na tholai ba statement ji moi gi lenga sem da yaw ba ya roi hai je moi magna akoi maitai manipur da leiba naga ga maitai gi politician na taba kuki gi marak te ama ka tang thoga kuki in bina phana ma hai jo koi lengak sem da yaw gane na ma tang hai lo ne BJP gi MLA ama ka tang hai lo ba adu su ya ge ba pradhan ya ne ba doi ta di peace la tore na khan bi ya ba adagi ani su da moi na hai ba ngam da ta so BJP party president na noi si chai ani sure congress ki su mai president na ato pa party su moi president do na chai ani sure
Imphal Valley manung da noi changa wari sa nuai tragasu akoi lakpa nuai roi har kasu Guwahati dara kai da no ma akoi political talk am di tawje na internal party talk am da tawje na kauraga meeting am da call tawbiyo adu su adum peace la tore lo bi ai ba adi akoi politician jing mathau tawri lo bi ai ba akoi swai da sibai nga la thamaga mayam ma tawga swai da meeting ga da pa na ngang je adu thabak na center na loin tawba adu ta di hayeng kai gumba election naksala kan da di मोइगी इमेज दो मोइना पीसे पोरखंगम गिदबो ओइना लेरबनिना सेंटर की बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी सिना पार्टी प्रेसिडेंट अनु बखलो ओइदबे मरम कइनो पार्टी की वोट लेबनबा मी अनु बखलो ओइदबे मरम कइनो अदुगा मखोइना नोइगी कॉन्फ्लिक्ट लेबा मणिपुर दुदा सेंटर ना को नोइगी कॉन्फ्लिक्ट लेबा मणिपुर नोइ मसेन यानद्र मणिपुर दुदा सेंटर ना नोइबु नुसिबदगी अखोइना अपुनबा मणिपुर अनोबा मणिपुर अमा पिबिरबनेना हाइरोइदबे मरम जे कइनो अनोबा मणिपुर से अखोइना सेमजगदबरा मखोइना पिगदबरा हाइबजे मुन्ना खल्लगा स्टेटमेंट जे पिबिबजे याम चुमगनेबा अदा ngसाइ थमजनिनि कइनो हायना आइना हजि मरता हाइजगिबदो पंहाइदा हाइबिबगी महुता पार्टी की प्रेसिडेंट दो अमता एक्टिवेट तौबियोबा पार्टी लोइनमकी सीएसओ जो होनरी को पार्टी लेवल दो जो होनबिरो सिदा फम्बा नुआइत्रसु गुवाहाटी दा फम्बिरो दिल्ली ते फम्बिरो पार्टी की टॉप ब्रास की मनाक्ता फम्बिरो पॉलिटिकल टॉक अमदि चथरी याननबा हाइबदि नोंमै पाइबगी नोंमैगी मतोन नंगांग पमरोंदो पॉलिटिशियन जिंगना लेबाक की चाखुन बोइना तादि हाइबदुम तंग उपियोबा अदुम तंग उपियोबा अदा मियामना खितंग प्रोवोक तौर खोलगा सेंट्रल फोर्सेस थमजनबा अदगी Z+ सिक्योरिटी लोक्सनबा लेदना को अदुनदि ओइबदि यारोइदना नोंम नत्र नोंमदि अखोइ केनोजे पॉलिटिशियन जे मतम लोइरकदोइनि दना को अदो मिरकता कमाइना थोपिरकतोइनो हाइबदु खनबियोबा लोइनमक दिल्ली दा पिथोखरगा अखोइना कयम तौदबिदा अमित शाहना तौरिबनी अमित शाहना याम फजना तौरी हाइबा एप्रिशिएशन दिबुदि यायबको हाना लेंगाल लेरमदि अमित शाह होइना तौरपसिना मोइना तौरमदि खरदि न फाव मालेबा कइनोदि होजि एक्सट्रॉक्शन याम हंदरे अदगी आर्म ग्रुप ना मी किडनैप तौबा थ्रेटन तौबा याम हंदरे नुदांग दब तौरपा खोटपा फोन तौरपा याम हंदरे सिदि लोय हंदेबको अदगी मूवमेंट की चाना थनबगी मूवमेंट लंबी यादबई तौवाने यारगदि अदुम मैतै न चप्पा यादता तारसु अदुम फजना फ्लो लाई अदगी कनोदा अखोइगी कयनि को जी लंबी तत्तलसु तत्रसु याम थुना रिवोक तौबो ngami मोरे रोमदा अदुम ट्रेड खरा मचा अदुम हिंगलई अखोइना तौदरसु अतोबा कम्युनिटी ने हिंगदली अदा सी मैम जिगिदि याम फैबा तौबो पॉलिटिकल टॉक अमा नत्रगा पीस पोरक हाइबजिदि को पाउलियन ला लोय नेमसा गिबगे नोय 10 MLA से सी से if they talk from the barrel of the gun, if you do not put them under your party constitution, under the law of the Indian Union, then you cannot bring peace. See, akoina khangadam neba. Let the assembly activated. Assembly do function to alo. Assembly function to ganda. Moina nganging budo. As per constitution, as per legal issues. Assembly da nganga miyam je talo community animal talo ba. Akoina yadri jina kai no. मोइने यागदमने हाइजिने कइनो डेवलपमेंट एरिया दा करी होरजानो कमाइ तोरजानो अदु तान बियोगो अदु तारा कांदा पीस से नुवाइन ले यागदमने अदु नतदना hayengna amuk CSO khara kawba hangjina CSO karo khara kawba moigum wari saba akoigum wari saba amai tawra matam sum hogradi akoi hanubana halani adu akoi lebak se isagi oiba lengak se leitaba isagi wakalon na lengak chalai bangam daba isagi community masen gi nungsina baje khanarak pa khudingi mi atopa yaw ai mungi khanab da yumno na wayal bagi tabak sidi masiri tawhol loidamne masi kanan tawli no kanda all and sole responsibility goes to the politicians and the party president of every party se moi marta community khuding mak ki party member yauna moi gi oiba level da moi na pistok taw bangam daba moi gi level da phamin narga wari sabangam daba sina khwai gi chawba mangjabane na ismain tamjai okay ham nuaje adam phazan thamigre khoi gi praja sing na makhoi gi right sing se khoi gi sinara akanda makhoi je election mai pa kanda lebak sing ngak na bagi damak ta tholok pane maramaduna praja sing na kari wari praja sing na kari thengnari habase khoi khangbira kanda khoi toiba crisis yamna tuna resolve tawna bu hotna bibasu tangai fadabani but khoi party gi side gi or khoi gi center to BJP lenga na pari ba oibani na khoi hotna gi haragadi yamna tu na hotna ba yaba potnam khangne but hotna bi da basi khaki wani masidani praja singna khoi gi yamna pain da banungai da bam khak phongdoi ba se yam nungai je waja santa